الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kwezi wanama tukufu mesilamu wa Komor wajihunda wabonze mwe Komor nanu wajihunda hundani mwe Komor ni watukufu ikao mheane kawaida hundunga wa harmaze barnamaji za hangu gamu msalimuni ni mtosoni heze ntosa za kikawaida nimwambiena assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Komori ti heyabanu leo haruma madambili muhimu. Madambili muhimu haukaya ngasina mada ya husiana na aktualite kao wa Komori wansi piangwa idungao ya husiana no mji wansora ya demani kao ngasina ajali nziro ya jiro mjiniho ya mwana mshe mzaze wa wana watanu ikao haza ya mwana ha utsumba harengema na uo hendeha mvuriza nyumani haruma nyumba ikawo mone za jiri emada inunga rjohu njema katinda anuayo. Emada abili de mada ya husiana nemna mwana mshiwa maha kumena minane honda maha kumena shenda ya erewa iPhone 17 Faransa ne fami ikawo mna mwana woi ngena mrumeka ongo nshivo nzebanu ulaya mzazahe wajau yeuka bonze hunulaya emana wohero iPhone 17 hezo nongwe kaundo za jirir jozele za banu emana wohe fami wa lokomori watsawa wa mrenge telefoni inu baada yabo eza jirindo kaya hazubu yabo hatale daholo handuze mro livu pia hatakabatse ndusha wahisha rekupere wa hodahoni hatrawa banu rizambao yabo izo madambili kao ngazinjao harumwa education gazinjao harumwa ofujaru jirobo nsiju gazinjao harumwa malezi gazinjao harumwa ndongo zinji izo made kaunge bidori zeleze ilo akomorihe ni mriarenge hadhari harumwe namna rajibali ya wakati wa mwiso unu yensiya hatu na mnarendao wakomori watukufu ngarandisao harumwa yemada ya huso harumwa mji wansorale ya dimani handani ula msiba rambekalu inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Msiba haukaya gabodaika la ralahitwa la farikana ne dunia msiba haukaya waridi tena bajirufu jaru wabili nande mala hoyala hotilwa mro haukaya oharume sharia shahansiwa no wanduaka uhendesaze mahakama waone saukaya utramro yosawa na mru ya vitsa ajali yani utramro ila yo hisabula krim donc yabo izonongo nziro za jiri haruma katika wafanyi handongo zendanai wanduwa mbaze nongo zibiri nai shawa jau de lardi ngwambokaya hotangani hufu mru haukaya ojumweza pangwa zifanyishihe shangabo zendanai zaidi nusu ya hazo na ndizo raziona ebenge ngarjo hujarieleze eza zilindini eza nongo zilanga rizona usonsi pia hazito jema engabo wakomorika o shetelo ashila wadangani reshahe mwana yaralo hitwa reza humro watilwa engabo wazibariki eza nongo yabidi rifanyenda zibi ejazilazi tijiri tena haweka za nzozi jiri wanduwa jonamna yozifanya yonde madamu andonjohu njia nde hadisi ya husiano no mji wa hatu mtukufu wansorale ya dimani shaka bila rahane janja hiyo kabla rahane janja hiyo ngamina taarifa muhimu ya husiana ne daula ya haki rilio hunulaya ni mjuzao nukaya ya mfumbili joka tarehe 19 ya homezi wa Julieti unu rangunda bo saya kumeza jiyo honda saya vili za masihu ngari parwao hawinjo harumwa uo mji wa hatu mtukufu ishiwa shatanu shahensi ya Komori ho Marseille ne daula haki haruma hendara sherehi wazima ye sherehi ya ho mrengo yensi ya hatu huria wa hayo inurabao sherehi ya independence ikawo yo mwezi unu kamili o sherehi nrufu palazano ngozi jirile 6 juillet shao mwezi unu pia ngo to sherehi holi hondeze nongo izo ebenge daula hakika ongi o haruma shesi wa sha Marseille shatano gwari parao ranguda bosa ya kume za jio o haruma adresi inu 9 rue Saint-André 13014 Marseille 9 rue Saint-André 13014 Marseille rangunda bosa ya kume ye daula haki rijuwao kaya wanduanunga uwenji ngabo wanashatu zetuni ngabo wandu waho shababi mkombozi watelwa fundisa Abdullahi wandu pia
wandu pia ngwa parihani hao iho tsina utovumbwa mzimande mzima ngabo wandu wa mze militeri ngabo ani wandu pia ngwa parwao kabati hunu hau hunu ilina ndela sherehi wazima ebenge singar jo sana rifanye déplacement ngarombo mgurike wenji ilina ndela ke wazima usiku hunu ngamjotiane carte ban ya he publication ili wandu onti pia washinde wajue ama busi ndini abidi warenge abahanda babi abida ndo wajilie wondo pande huu upande wajiri wahusiana neze habari za ajiri harimo mji wa hatu wansora lewa dimani homjini hunu wajiri hadisi nziro ikao shetendo ashafanyisha shinu shahema na mshe ikao yimru mzaze yaza wana watani ya womru lona experience ya uzazi womru yazaya hamade helu wanoma hewa zonesa ikao shetendo ashamjira shinu ishoti tendo hararangu shamjisa paske o wakatirlo unu homrutu amba mndo amararo amitiwa leo wandungwa zono lush ngezikao ntabwa wandungwa zono kazonkudi fakefa hamba mndo mzaze makatirlo yanu waloze preservatifu waloze nogo za medicine za evolue yamba mndo mzaze yaze wana watanu yamba hende hamitiwa tarenge mwana hende hamsisi nyumani abo handani yabo yo hamba yo ajalika wanga la hakika karitu jwara mbeza rende handa zibisha o wakomori wanzo ambezonde zaumba ebengeza ajiri zijiri ya hoa ya jiri kao ya hoa ya vira leo ya hoa ya nsuanane doze nongo zinza ajiri yabo ya hoa yinu ngetimizo nsuanane rangwe hadisi ya he mwana mshe mrumzaze mtsora li adimani ikao haundi hana na itendo iziro ya mitiwa rambe harenge hamili ya utsumba ni mwana mmewa jau wala mji mzima ikao mwana mmewa ibandiza mbao hapwa halawa hatrawa ye mwanamsho ibada renge hamili inu hende hata hazaya hakubaliana ene mwana mmeka undu ya mfanya shetendo ashinu monoze hadisi wende harumadaho lamrikawe mruangu wenshula ya shale daho halihansi za mru ya wado libirilia hende hazalia yabwe mwana mme hambalia henda mzalisa yabo izwe mwana mme wahe mwanamsho ihazirongo harumashen de libre de Comore hakahone sezazidi hizo efamio he mwanamsho waonesa manarishia izo mji wa hamba haruma Facebook FM rijarishia izo FM ya hema na msheba wa hamba uharuma shen libre de Comore mwanamma hema na mshewoi mbaba mzima haone sokaya ye mwanamme yafanya shetunda shinuho soni mwe mwanamshwa hao hambalia hende harumale dahulila wakwenda wasisema na hunyumani wende hazala hapa warenge mwana wola wa mzubi sonyumani wenzao yondi yordi ngwamba nukabanu zenongo zinu nganzomdo ado aminuka kweli banu jibirilu daika wa manadamu yetsoka manadamu amandai na mwene wanduwa ngwambaga ndora afanya dongori bandazi wanduwa tiju zilasi ngwambilo kabala mgunge wa mala piyangu ono zilasi ndabo wa Comore nadi hadisinu inu hadisi ya miracle kaunga bidwanduwa elewe zazidi eza barindi nwenda wabanda warenge mna manaola wenda haruma da hojali la sakafula la bandazi wali tsona mrunjoda honi hula tsoti de mrika ongula lobala yemruo yenda yafanye complicité yena o adaza wanjia bala warengema na ola wa msiso nyuma ni hula mgu ya tsokonda ya puwe mjomba wa hele da holila boyake mwenye nyubange bonze mjomba ya ubiraba la mbese hafanya ziara onele ya weli lilio ito jangilo kende ya kwenda parsezila Keroa Comore wado kubalu kabanunga wingu mnyezi mgu atsopa mjomba mwenyile daholila ikawo efami kwa tsivala ye mjomba kajendenso abili ye manajo kahondri hafu katsulila shamgu atsopa mjomba ya hoa ila habiri hende bala wotimri ya nunchio kabanu wajirundongo dahoni hula shamgu akahumpwende ya juzele daikali la lititofa puhu bahili kakali julandongo za rende hende hanjio dahoni hula uhandu huze ikawe ye mwana mshwahu wenyile daho kwa tsibala hajipa hundo mrabani hende hula heshema na yelila balando bahano mjomba ya kaujaju ulize uanduka ya ngabonongo zazidi haukangabo mana ulilo nyumani hunu uanduwa juhende onde ulandizo bale mana azalwa harengwa hasiswa hunyumani wakatula wazube warenge mana ola wambado ndo l'hôpital el marufu manaka jakaya hafa manaka ufa l'hôpital. C'est bien normal parce qu'ambe sabiti wakati mwinji harima situation ya mahalaja yabo hamshana wa nkudi na ani hulona jisi na hindini yabo deja hygiene ya mwana azalo wakati huo izo tinongo za kanyangu
ya ritse na BCPSR ya autori homvuriziwa kaubidika hafanya sekedi donc ye manaka javuka malheureusement hafariki ya hospitali ya hadisi jebuha ezazidi ndini bwa Komoro ezazidi ya hadisi uyo handani ngari kondaneyo isho tendo shaulani wana haina mndu lotsi handani zanongo zinu zijiriwe bonsi juu woitima na wahandani akausiswa nyumani ngari zijuwao si uzambabani woitima na wamando ya zalwa ulatiwa nga bwarondoloma jaju nga bwapariswa barini nga ho mahala pia harume Komoro lisarienshi experience ya ho wanduwa zao wana we walata sheza janziro lokaya de shetendo shajiri apre mimi handani ye sanction afanyishiha holi hondo mji yokaye manamshe oyi ibidia hunde sanction na tindoka hunde sanction ba ishatsu o hazingarwa habeho sirikalini wabulo anketi yabo deja wo mando androngo waheya ze sanction za kingazija za hatu ikawo mbabalu kumani mgungu jomli baheni ya hahe bakarna hambabo ya rongwando za jire hali inu shahamba ye wakazi wadore ngaze hadhali za hao werumeheli wadingo mjere kimila ye sanction kimila bengenga rjao kale wainutsa zinu zija hakukaba nukabatsi mru udingo ruma mrendeare nendongo izo winju hazongari zijuao haina wandu waloma komplisi wandongo waulathima wotsanga nywane afanya shetendo dongo hibenze shaheni mru ya jijibiende ya towe roho lomo wamba wenda rwa hitwa lewe inubora wona mikiro enda rwa hitwa lewe inubora wona fahad wo imana ngasu wala mbando yi criminal wo yi mzahajula mbajin fakri amtsamba wo yifahami yenda rwa hitwa wandu wala pia waowa rwa hitwa imana wiba he harwala hitwa wandu waono ze sanction arenge wazo haukaro no zahaju wende wapo nyumba ila ze nyumba zaho wandu zahe bwana ula zipulwa richari wono hunu yesa ajiri ya mikiro riwono mbenu kaya mikro hatsahwa harengwa habweshe serikali riwono ndongo zinji zijirobanu riwoneza ajiri za mo wamba rono mzaza hebo ya rongowa roneza mafura riwono zila pia shashete na shajiri harumo mji wansorale ngebido haraka rongo si wandu hezerezo rimunde namna ya ushindari saindilo ano wandu walo harume miji parce que kari da za urifanya complicite wa hezerongo zila yabwe miji piange rikio za hajula mbajini wapaze nyumba wanua jawa pawardi watamno yabo ikauja ya alerte ukaya no ngasi haruma situation zero parce que ye kari continue halini yabwe miji atupia ngarjoka haruma situation kaunge joka grave parce que lewo yinu ya mruola mumjini yengari jo ujuwaje kama uditsoka ye mruye tsimo mjini shaye mruwa mjimra jinande ya fanya shetendwa wanduwaru hawe ndo mjini hulende watamdo ngwali ndoba ho mjini hunawale je wajiwate mrohu ngarjoko kandwindi ye kabale ya mitsema na mshe oyi mathala ni yetsimo mjini hula ye manaha jaholo halila wende watamrohu nwarduwaru hande hula wende wajiri balasa la mijina miji yabo karjanja haruma problem donc mimi handani haruma sujet nuba inu sujet lo muhimu yanzonde ngwakato hayo rielezendo hena mna mimi ni kondane shetendo shahe mwana wo yuhorenda zenongo zino haurambe mzaze oyi hako imri ya zana atani nane mwana mmeka ondo ya mfanya shetendo shinika o waili ze hukuma ibidi zirengwa sawa nabo jusqu'à maintenant mwana mmewo yihatawa shaka bajafanya hata hukuma sindaye sindo handu huze jabwanu wakafanyilwa zinu zenda richouzi wafike helize hukuma za japia ye hukuma ya uremagungu yo ikansi kawaida izo ndongo kaunganisha watu wakati wali swali wandu wenji wazia twabiambi wakazifanya sababu de magungu ya kaurema hayo riwono wandu wenji wakawezo mijini wakaurema magungu notilwa mafula weho nsingoni ya mafanko owa wandu wakahiba mbuzi wore mwa magungu hata wore ngwaze mbuzi zo wafungwa hushunoni wazungu swano mji wandu wakahiba rovi wore ngwaze rovi zo atulwa nsingoni wahiba zenazi otulwa zenazo nsingoni wazungu swano mjina mafanko wana misizi zonongo razinyeshi shaye daraja inu ya haja inu ya ntsora ali ya dimani atsinde halinu narambeze kwetu mwanamshe hazingarwa hani kwa isirikali yo haki womji wa juhamba nari ye sanction kune tswamba we fami wa hamba oke fami tsanu hamba banu baja version mbili
ngabo ambe famii wake mana mshe manara tangabo amba yebanu wa handa ujurane zonongo hizo karna uja uzitemani haukara karjesha vokali jizo za roha ngabo amba ukaya ye famii rone manama he harungo ashe libro de komori hamba ka wo deja ashetendwa wongo mengoni momji haushi sanctione kwa jawafiki zonongo mana hao yafanya haukaya zilatunongo zanruni kama na bengeti jihaza namna hindini hatemana mahindi akambabo kabanoi mru ya zawana atanu hakanem namna ya taratibu yojuwa ujerema na woi haukabonge na experience ya wana uzaya ibenge famingo ajelezao kasisi shetonda wisho karjakandao benge ngabo amboke famiwa kama complice izo aba hazibake nsema haka majoko kaya nezambishiha heni jani bunzimabo ndewa ajelezi zabari wanu wamefamika kama complice zabare famiwa ambako wajaka kama complice shaho la ukaya zenongozi beho mahakama hamadi zo famahe wahamba yabozi sasa bakuke mahakama wajua fanya arrestation ya hefami wandenda armanke tena ndweshiliwa ye fami kwa jaka wata wa mji shawabaki kelke sueza ajiri yaboti ndoto juha wandwa juha arma masihu ya minuwi ye juma bande yaho washetendwa shajiri walala wandwa zaze waili harmane da hwela mano na mnama na yabo wende barungwa falasi kaitula mafura essence haurambe gashi isekulwa itemru atawandu wake kwa shindu wavukisha tenri zima wozeroho za atula waramba alhamdulillah ya wema nandreje zaondo kawo mji warealizo wandu wakafanyaza nongo zinukaya wako li wafanya itendwa shakrim ikawo isho itendwa krimineli wandu tamro bahia mwabaka na wanadamu bohari na ngamali yotsi haki mbabi yongari kondaneyo karna ujuwa hense haliyo manaze nongo mbiatu jojiwazi mjino handu huze hauzi mjirie ketubidia himilare mekoti zijiri hundwa jina hula ukaye manamsho ibenge wamba abahangu watunganza watu fanye hali nuli ziti jojiro mjini tena wamba nruwa sanctions enda nziro dabo malabe fami mawatabo hari na okwa jaka yabo wakate manamsho ya kwenda afanye shetendo aisho wala kabati fami ya joparo jireju so kamanende yaro utsumba yaje yuate fami oho na haye kawatu ambilo kango na manahao yafanye tendo fulani hanamna hiyo izote jajotoka aibu harme fami jotoka hidwa kwa jujusa shehitwa kwa jurongo wa kwa jijao yabo deje mana hawaye hawabisha kwenda afanye tendo jiso atashijeshi julwa yabo yo deja harmaze esprit za famille shoshirende ha sanction idziro haoju na mparlon pribo majamarenga mawatanganya mawalaba mawatowa mji yabo nazise hali hiyo na yata wao kwa jabidi wawasilishe daraja hiyo yemana na rengwaze hukuma za hahe na fungwa abo ya rahitwa ukaba rahitwa rayere mrume ya mfanyaza nongo zinu na warengwa wafungwa ngabo ze sanctions za hansi wa uharumaza nongo za kisirikali heni mri afanye tendwa jeshi yekaba hamsono kasi mjingana nzo hukuma ziti jojiri tena zibaki mfano yabo yo hamba da mwenda maremale gungu handuhuze yabo yo hamba leo inuda mabana msoju hamroho mjini hundo mabaka mnauka nyina simdama fulani kamnaula shahula nyinasi kamnaulilwa shahula kamnaure mwangoma kamnauzisho ajau izo hukuma ikao hata mimi ngamonokaya yabonga mtsingo hanza mfanyeli ziti jojiri tena neke mnungu anzo azifanye ngujozifanya shade jamu na mabo deja wanduwa njia harma fazi kao yoke tu kejaani yabonga modome hensu kale wa inoni mrumdaho njofandongonge bidole daho pia liralo yani yabole wa ineza hunda fahami yazifanye mana mfumbuni ikabili ko handuza fahami pia wa ulaya hauwa fanya ndongo fulani na weka ndendar mama kamarekaki silamu rekaki manga ngamjoka yo wafanyaze ndongo wa jonda hukuma ukaka batsi bahanu wanzu wa ukaya harumo silamu mambo kaheni ya uwa no ulaya karijao na bahanu wanzu wa kaheni ya uwa yekaka japarso yo ulaya we manahe na rengo yo ulaya haumza zahe na rengo yo ulaya haumba bahe na rengo yo ulaya haukeka ande hali hiyo yabo wala aloma gobani jokari timizeno ngozinu hale bokuandu zongo yabo yabo mikirotola tsohulwa erando ndo we mzaza mikiru yabo yongo harma haka ukaiti wo manzori nje harma ndongo za utafsire sharia no binadamu heli rijelezao lo numo wamba tuonge yabo katufu mana wonde ya hukumlwa boyaka hukumlwa kwa ja hukumu wamba yekamu wamba iri hukumu kanolwa yafe hayezoma gobani bande babiri mwahaka jolwa ngebidando atsahe mjomba ha umbaba ha wefa mahe olwa zanziho kazi janziho yabo shetendo shireje ndo abo shireje ola ashifanya wayochi shanganda shiri shaone soka ngabo jojo kana mna okeka we ikaja parisi wa mroji na ndo na rengo gojo fanyi ha arrestation mrutsahwa
komori wa hane haki hiyo ikafulani ngutsa hatakatsone haonda warenge mru wafami wajamwe hansino are mru arohe yata nsujo kazo nongo kauzo mkini hari masharinya shahulo ke mru larengeze sanction zamrika ukaja ka complice ile ka haka complice hazisaidia donc yabole we inusinu mafanya zinu yabonsora le jojo mambo kabo ngamanzo mambo kabo mbe na msezanyu mwaja mwede matsaheni mru wa duzamikiro abo mjo mparisa mumro hitwa yoketsari masharia abo afumbu na mbere muhezani zahaju lambajini haina mru wa hefami yafahami mjo mparisa iho na rema kazianzo haliyo hanyu nyinduza mafura na mdoji hudumu babo ni jo parisiwa no wanru waja ngujolwa yabo yonkodo ya bili kreyelwao deja harmo mji iketso kwa wanru wa mji mzima kojo hambeka ija mijimbili tafauti ebengeza nongo mazifanya zila nongo kaunga zendao tindo usilamu tindo binadamu hata wanyi na mdoso maze komanteri mji mtukufu wansorale ya dimani banga mjohono kako mrika ungu mboni bambu harimashe ndo mafanya mjisi ya krimu nziro paske deja mbisi malaho ya timizi juma mara mdhulumu wana waloliko liwaka usoma mdhulumu wanraduhazi walo wawade walona tretma mwavisa imalala ya hao mdhulumu ya nkibahe zefami zila tadhahabu ya mbazi kaba la zibi ani ndongwe kaonga la hakika nyuanduma kau inisieze nongo zila sifanyishihe msujo kamkansi nga mjitsa ubaunde kibina adamweni ya renda na iye ujitsa heni atu jitsa wakati manada shazono gorazona zila kapati mrumde meoni bambu ni uandu matendashe tendasha kufanya hansora li adimani yebenge zona zona beba handani zanongo zinubo makauzifanya bomji mtukufu wansora li adimani mjuwao kaya banu mrumshe no karitsudo andu washakondo ana shwahatu na mimi ngani mwambionuka harme karner loinu mimi ngoni mwandu watosawo wandu washe haukati zabo keke malaho yatu lo yemi wandu wandu washe wani wanaume wandu malaho nile wajomba wababa zinongo pia hale rakanwa jomba tumanga wao himarangu wa wahamu handu zatu wangalo wazaza hatu wa wajusa walozo mazmeji wao wajohima waloze nge wajo paro fikru kangare ndora alole lade mana radona nsubi za wajomba ani yakata mbe hali wabo shamanzona be wakawa zovea maguzi ya kaansi wakaulole wakati yomi jini hatu abaha inu tsindami boltu uomana mwanashe wangu asange na mharumangu kazo ende kansi bo msiri juu na bado wajombangu wa odingoni hata nsuju wa ye fursa ya ufanya pleziri okaya ngondo ya tende jaliko hauya tende shuhuli na balanga bo ndoba za jomba haena babahe na wabayahe wadodi ngoni baba lamdu katsatsoji wanamoha ukabanda mbilo kaya vanunga makatibo komrujwa ujizi hanamona de kaya bomwana honde trengweni upariso waze waha wakansi bala usubutingwa nzo tendoro monwari mwesha hula shila na balanga wandu wa ukazama hata wahuzaya balanga watingo uhapiza watoto wenji ngartingo ujapiza banu heze tobia zinu donc waba manzona mbe na mbe hindi amanzona mbe ukaya zenongo za zidi zinu ganzo andu wele ukaya mimi tsiele ukaya mana mshenga hakika kweli geneheli yahe shama na mshankili yahe rambi wa ukaya ya domination yahe bakisharu mamrumme yode mana ishingazi jarambo kaya kabajaha mrumme mtiti wa komori mbuka parone ya mrumme halafu mimi nsuyele wa namna nduwa kwenda wa sanctione mana mshe heshe tendo shajirishin ikawe yeka jakawa yeche shahaka yene mana mme wakate akti ya kufanyia ngamjoka hate ya msaribi ye winji wode mana mme shahamande hele fami waonesa vane mana mshe mriaza wana tanu utimro kakati na experience okaro mana wenza hende ya shimalayu shahanji ya ene mana mme wa yili kabatiri mniko haki shabwe sanction akahuja emane mana mme bahe woma samenda harmo wakati msanctioneyo emane fami ya mana mme mwatu sanctionne hindi boma jokanga msanctionne pourquoi zanongozi lo hame mana mshe ya tojiza lia na weka na ujwari mfanisene na biuka au hazola bati na mbaba ukabori ngejo hamba ripotea shae mana mme humkini ngujula da borso na foto la hahe shauo mana mme mjini hamada wafanya shetendwe mana mme ya trawa bade akti ya fanyishi hawazubise manonyu mani yema hindi ni mwatso ndo handu ze mana mme oivahe warengwa sanction Imananga mjoko jani mwelezenu kaya mimi nga mina reserve harma shetendwa shafanyi harma fami inu amjoza mbomu sizoni na mkensi mdunge direkte inu baba na waba ankli bahe nge bidwa fanya hazinu yani sizwa hizani njaele wazenongo za usane fami ya hema na mshewoyi puru kokanda wa wochi monsi izakadwa bili wafanyi hetendwa izirwe kao shetonde shoke shifanyishi hawo mji ujojwa ushitakiwa
haukayan suona yele da holila lenda la zubiswe mwana mwinyilwe kao ilati de fami ni ya hema na mme ni ya hema na mshe wabo afanya shetendwa shaola mrulola ya yenda sambu hahunu hata rijuaze besta mamalre mwa Ufaransa bana mrende ya wahemba nyumba ila ha? Yani kemruye kelensize ya mrenda hasubilwa hanjia harma komplisite ya urenda nai hende hasaribiwa ye hani kwa mba hindu ye hailezo ambandrongo ngena wanzaniene wandu wakafanza nongozinu agbahu yangalam sha ye nyumba ila irende na mrambiye zonongo nyumba ila arenda hata kwenda aminywe hali la itulamdu ya nyumba manenda siswa hunyumani ya mrulo ulaya usimbuho utsulala ya mwenye nyumba ile jakomori hajashitaki ngena hakia shitaki wa mji deja wanu watsobisizo nyumba we shitaki yonga una droit parce que o kabati mrumzima harimo mji ujoko shinedambo kaya emwaname urika abo sina iri mambo karangema no ususo nyumani wane mwana hatu kabati yekaya mbanga bwamba hizo za mwandu eza jawu izozo ujo harma kereli ya mabangano yekako eliza mbishi habansuju shezo na zonabe shetendwa wa asisonsi pia kabati mkomori ya Joshirehem itonda shaurwa hitwa no shahula hukaya wende wazube harumadahu lamrikao mama bamsojeleza suala banu ngabwandu wenji waulilwao malahuni ngabwandu wenji wafanyao krimu haruma malahu eskori paro na mru yarenga mrenda daho nenda mru ahitwa ndo atwa mbale daho lile ngele daho lila likalo rongoa leo sino la jotenda lijubuzo kabanu ngamwana jaswa nyumani hunu ebanu daho lole rendele daho la sizo mana ulata lenda la kaurengwa libisiwa ye mwenye kati yabo shemru haka komplisi na msahe komplisi imana zenongo za jirizila ila tindongo nyangu wako kabanu ngarisimbu hao zemali zinu zinu malika wandu kwa tsurondowa ndungu johunare mani juana mwenele jotonele jua lilo Faransa bane makatiano halafu yambo abondi izoando akwenda watsanganyihe nyumba za timizi nensanu za kamilizi bisiwa baba fanyi hetondo ziro jashila wi shetendo shikondanewa nane mdungu jonda ze hukuma za hahi shana munde nziendo ajina mbire ila ukaya wandwende wateze nyumba zila mro ilati haki zenongo za fanyishi ha na ila ngani mabionukaya mimi nga monoha mae sirikali ya gwanzima ngware ndonai mana shiletonda sha krimineli shiletonda sha kikrimineli shetonda shota nyumba za timizinda runne mro ngwazimaneze ngamaliza hao ze kanape ze frigo ze meblo pia zitolwa zirwabonze zisiswa zisimani ani wandu watofanya namna ya ukaya ngetsingobidi zendongo zinu ye faminua one na mwone hadisinu na mwone mbabe hadisinu kitu sababisha wajau wandukao kwa jamruma kwa jaka aruma kwa jamruma kwa jaka wasubise za mala zao wandeno perde nga mwanao zimbene namna za tulamro sana mshao namna ifamika au namna wao waonesa zongo nziro ishotenda shaki kriminali ishotenda shafanywa no mji nyumba za timizinda runne lolika duka weshi hata baka mapesa arengwa waka mapesa arengwa waka ngamala zirengwa si haki lukatsuona rohe ndini sha si haki si haki zenongozi zibunguze mbali vanu namba ukaya bwa komori dabo wenda wafanya zino kabanu ngabo za ajira ukatsa wanu wareme gungu ngono ilondele gungu ngalire wao soni ma wakazi wa mashababi wa mji wa Tsorale wa harumale pare ili hao ure mabole bole wazungushe wa mji waonese masikitifu ya hao hamade namna ikaonga mziwe nao ngapikao hajushulia hau hajuha haruma nyumba hiyo ili hahanza warenge uo mshana wahahe hau mshana wahe nyumba hiyo nizo wamdubise humshanani
ndoge kao ziparo jiri ye maharala ni huja miadi iyo nge Faransa mahansi mriabu nizo uo hajuha wa dungana wa kuhenda wa mdubise wa mshanani yende na utilamro kabisa nyumba iyo ikwenda atulamro zabari nyumba ika utulamro zabari ye mruha jushila ye mruha juha hende hari ngo andrenda hari nyumba iyo yotsi nyumba ya hahi shayo nyumba ya hansi wake gardien yabo haumru wa fami yende ya zube yabo ya wabulie wazubisema no nyumani wafanyeshe tendo isho yemane mruha ya tutsaho ya dhulumiwa shaikengwa wendao hata wendewa adunge wakdi warenge nyumba yo waitemro zabarindi ye mwenye nyumba ulo Ulaya ye zabari uo harende uonde akaurenge telefona wa pare ambena mwendo hangu mremo atomro uo harende na monema la hoyala pia simambia ni nyumba za timizi za nyumba za toli ra nyumba za kurwabwe za tulwa mro zengamali pia zibi hata ngemkino hoka barengwa zindu wakaduka yangani ufisidifu watsojiri namne kao sisi leori johanza ike serikali ya gwanzima watikensa tawabirinsu uzinji ze hali inu uandwa waba watolwa wabewanga mwambatishonde shomoni chwabe harma fami zindwa jina hadi sino heli ajiri surtout wakawandu wala la masihu minuit 1h du matin yengo wazazi wao waidi kwa jashinda wajua warambio wa mrihabo afu yabo mjibani kamjardi mwa rahitwa jumezo mafanya haukazi ni mafanya inu krim mtamro minya mali muwa wandu haukabungi wa mamu wa wandu mandu matoa wandu harumemesha hao hasibabu mrumodaho ni afanya itendwa ikao banule wenu mjwamba ukaya wandu wao warengema na hao wambanda za wame hansonda ni iho waharahu mto wabanyunga mfanyo usiu mvunzule daho mji ya ilimu mtsahe yonde ya jwamba mede haju shatwa biyamada zinu sisi ngarilanganio mimi personnellement ngamlanganishe tendo shinu none soka kashijajiri het namna ya abidi na do mro wa hema la hoyanu na umilaze minyaze ngamali za hefaminu wa mji wansora ya dimani mrende nai abahanga mnaone sezenongo zino manas jodojiru zenongo zino nga jodojiru kwa komori wanunu mwado haba hatimbi ngani mwabioni haukayanga saruma msiba wajiri mziro haruma yensi na nyika mtu realize mahususu haruma shesu wa shangazija ihunga bo foli gamo mnikoni habari bani kao fundi Said Abdillahi hazuone sabanu shaminga mzabu hemaniere ya hangu dokaya nga si haruma msiba ukabanu ezikao za mji zinuzo tafauti nezikao za milanansi izo ndizo zensi za hatu itoshinda raelewa ukabanu haruma mji waheya shekao shende sawo mji waheya shekao shamila nansi helikawe zikao zozo zili zohenda makati zionana yekawa jasuala la hanza warwashawiri lekala mji lekala nsi lekala urenga wajeni lekale maulida mji wandu wao jotsanganyi hawafanya haziba zima shaizo zikao zili zilo independent halafu harume miji ya hatu ye zikao za kimila na nsinga zi oprime ani ngizo hojume zikao za mendelo ya miji na yonde tafauti ikao shamila nansi shatendolo no waze wa kimila nansi ishoshoka ikayo sha komite de sage harma mji mfano hadisi yonde kazi fotsoha woparwa ili wasebieze sanctions za kimila nansi za ulaba shabanu sisi ya mtojoni kamfano hatutina bahundwa jina ngasine kao sha mji shamba 7 ishonde shekao shende sao mjansu jini shahansi ze komite za mabavu za hansarum anisoma hani ya hezes zi emira ya mji wanduwa oparzoni bojo kamira mitsani tsanganyi waifanya hazoni nzima waja mira mitsani hata warekezo mjansu jini henda mna yu yaboba hazoni ezon 2 zon 3 hata ngabo shekao shikwa feyo mji waondo abirila we malezi waondo abirila we ze instructions yani zinu structuri za kimisomo za association ze skutu ze jau ye maendeleo ya home mji wa mtsangazo ya miraya ye wao pia ndo alobojua kwa feyo ze projet farizansu jini ne diaspora ishonde shekao shamji waheya shekao shamila nanti shamze watu Muhammad Hamada na mze watu Kajaja na fundi watu Idarusi no wanduala pia baseka seveni wende makati shosho doru mataniti mpaka mrumbaba awamtsomni kanimfano lirelekeza ukamono kanga mahalaza nongonga zifaiyo ani ngabo ndongoze ndo nai mitsi juhatsu ndo Ahmed Said Islam nguna mrehemu kajaka afanyada haka presida hesheka ushansujini tsono Jesus wo yulo ambassador bonzelo hakar masheka uisho tsono mwangu Sedali wa Said Ahmed wo yulo conseil wazali hakar masheka uisho waopi wakati wakanazi jana shawa ile ukabanu nganzwe maarifano ya rumishihe shati mpaka mri akazamu haruma
ikangwa malahu injize nongo hizo katsukirulawa dun yen jendongor jodozi wona zinwenu siku bahiwa hasheka ushaki mji ikalonga maulida msujini yabo sheka usha mji shojo tsanganya hano waze watwalile heli rujofanya maulida msujini wende nro ye makadru kangwa jao wala walono starabu walono mji wojwa hono kanga rujofanya heli fulani ndongo fulani zendendro ikabaja nongo za proje za mji yabo wazitendao ndo wao makadru wao walono mji enge waze wajoja washangira basinga sina fumvula mbendu tsayinu haunga bolisti ya wanafara ntsatsawa ni wakomori watsoki rutsanga na babuheshawi la kimji angari wala bao kimji esa yo andu wa mila na ansi ojwa hapi edingoni iliye sanction passé shangabo wandu ikao kwa tsukiriza nongo hizo zafanyishiha rijaba ho wenji wasalo la heada wanu makadre wanu ndo alo mijini wabaha walona ze doktora walwe jau wabidi warengeza nongo hizo wake usoni ilo waze wako dingoni wa wapi kazi jaza usanction imana zinu za jire hali nudokata zila zitendo la nuandua milanansi yemana watsobu haikayo shansora le adimani shilona wana benge wanazija na watiti wa mahamengo miraru na jau warengo mji wa kadro mji wa wanane violence wa wanane delinquence wa wanane ze problemu zonsi pia zilo harmo mji action hamada ila yajiri ya hema na mshwao ila action ya crime ya kikriminali ya ufanyishiha yabo yoyote nde isanctione wanoa wandualona shekayo wohenda wasezisewa wende wa mrenge mruoi wambeho serikalini wajo waparo wazewa hao wafanye kontrandui anura dola mana mshersari mparise mana mmenge ya mfit ngarifanyao abwe mana mena rifanya heli fulano handuhuzi yebe ngabo na mritende yebe mana angebidwale mwagungu yabo sheka wana mdema tsahema shababi mfanye jao nga sodingoni mwani haukanga nzoni zijua hujaze polehe sheka mhanso waze warenge devan wamba wondo wa sanctioneyo na kamtu jwaze ndongozi lo harmwe miji haukami me hadisinu rahansu yelo kakabat reglement de compte buharibani eba wanuti wandu walona problemu za hao na mruhodahoni hunu suwando waze yesu wantu jua wakahanza wa regle compte wa profite buharibanu maneka zika urengwa sanction ya heza ajiri pourquoi maname atu sanctionnewo yode mana mimi nilo harma tabwe makatamu sio anabao kaya malheureusement ukaya lewe inu haurambe ngabo wandu wenji wafanya adawalo makadro ho mijini wanazijana shawatso shinda wafanya reformu zokaya zenongoza halezinu za kiviolence za hoandu pia watu implikewa haruma suije kao keja wa concerne bahari wowo dahoni zenongozona zende makati ni makadro mkensi mparo waze mwambio kaa banabari wasudi haruma daraja zilandongozo tsola badaho bahari ngabo mwana moda honi ula yenda yawa mru mahala na risane baba ngabo andu kao wowo wao dahoni ula kwati da coordination tenda shida ya boriti todo wati ya bohari redhulumu wanrujana haitenda shafanywani mru mzima yemanengezi jehali yabona do jahanso mijinuka leo yinu ngasina wanangu aruhenda bonze wenda urampira ngabondo baka mzima balafanya hila yesikabu mjatu na lindo karjo jarulano mjiula do nandu ngondo halmato arabu ngabondo babu hamana hawa mrumana hula yabonga lindo maduba homjiula wajuhe pia jari wesi mji yekare ndo kansi hena mna yinu karjawo no ke makatinga huwao waondo waze wa hatu wakauona wakati wa hao yaba hainu waja wewe manatsuona wakati wa 20 na chama hunulari liyo yemenjao katsonde swani waze yaba waoma shababi ndo arengema chama hunuende sao wazoa wabaki harma komite de sage ya ukaya yekaze ndezi foto hawaje haukandu wele ukaya eba nungamendo nake kiasinu nso joshinenda biro na rongoa nsihensi bol tunembana she wahene bani hai warengaza nongo za kimangabo waloma angaraza rale latsa wanu wasoma wadondela neze nongo za utahaze proje wadondela neze nongo za dawelize debede bono wazungu wememba bizaziri weme ambulance weme jau vangu na baki dingoni heni mananyao janzare je dingoni na adomsaidia yonde hela revolio hunu aba harma emichi wazengo abakiwa harmase nongo za kizeye wana warenge devant habo ya kaondo alomunu walomo biro wajao wandu warenda oje heza nongo za internet zine zanongo weshindawe mobilize yabo heni mjujwanza utsoba kula ukampakando wa baba ndo watsohamba yabo kari jabona abonga joba karma ndongo kaonge joreje za dingoni ebenge mimi chawaka atirisane rifanye reformu mbabi ni wazee watu wananyasi mazuki watu mwenda masoma mareje mlobo nsijuhari mwemiji ikao wenji wanyulo warende hando wa baba na mjie rikreye zikao za miji zijoushana zi epole zenongo jazi inu zitidojiri mane delinkansilo hawinji ye violence liyo heni mratungo fanya hizo anzao dazinu
halafu consequence ndazi de karendo hanso wazeba wadungi ela namna wado balaza ndongo ze wasuli daraja yinu ngarjo utila namro pia ho mijini yebenge mimi nga mwanzo nolezo kana rishemeheze zenongonge bidiyo bwa henso structure namne kawe ye miji zenongo za jirinso la limaninu na msane rikubaliano mijini ye message nous tu message comme ça ngwa ba hinu message ngwa onitsa na proposition ya solution hakayo ndo bahanura wasulivan hene mdu jokolongwa ya feri ansora le na jena solution charity remeba hiridaza parce que ngarjona mjiwa sango jokopea balaza ngo zinu zandi satizamba za hajula mbajini juzi wapaze nyumbani usu ya heze nyumba zo hafahamu zipulwa karijamba ridaza wanu wapua waridi watamndo yabo maudunga bwajopua watemdo waridi wa uo wenyele dahu nabo kwa atina nongo warenda harumaze nongo shaula mana hao yarenda nayi yabangeni jo kwamba le swala lino atitokonda neba hina jena solution mimi ngamto solution bili bana ya handania zikao za mji na mkeradhi homijini wakezi kao za mji ikao izonga mkubalukangizo shezi kao za mji nafanywa distinction hezi kao za mji no wanduwa milanansi warendesi zao emiji ha milanansi wababaha tunabakarme plasa hao ya mashababi walo miji ni makadro warenge miji wa namna ya ureforme mbabiza habari za kimiji wanduwake harmo structure za wananeza nongo pia nejazinuze hija ya milanansi titorenge devant ijere heheli ya hayo ido sanctione wanrikawa takwatsi shango maviktimu hae zenongo oi manangu ya rohabani yenda shungani mwando yenda ya hibambuzi ya balenda ati nzena mzanuwahi wahala ya hoto kale da hopi aljoli la bazabari no ya milanansi kana namna yoka wehendo mabangweni washinda ana umro hafanyo itondasha milanansi hashiaraya hala waki milanansi abaha ketse namna hiyo abaha manangu ndo harende nayi na mdematsa mjomba hemu mlabe ula mjomba hikawa takatsu joza ajiri pourquoi parce que abonge jozi ya na boke tuzi ya parce que anangwa yao hatobia zindoaji mwana wabangu tsa hazijo kam jomba hala ba ukajalabwa yeboro natso joko handuze bwa pamba hindu haufanyo hazutsu biro handuhuze ewe kama dem labo handuze ngena hasarendi mwana ujoshinda bakishe moroni mdamwezi yakeka jata humjini ya swali juma shausi kungu joja barende itendwa mzubo handuze malabe pia marende na imato wemji yabo kamtsono kayo hasara naldo akaona nyomjini donc nganzo wandu waje wafanye namna ya reforme mbabiza habari za miji yezakadwa bidi bana miji ya hatu inu irende hama entreprise kabati mkayo shamkonzi rangwe machama ranguze societe watu hamkonzi wakisharia mambo au reglement intérieur watu hamkonzi wakindani na mtafadho aliboba handra wasulibanu wa komori yekaka bati namna ya hezi kao za mji zawe hansi katiba la heze sanction zahe ni mwana haufami ya mji wajofanye tendwa fulani wajulokaze hukuma zoheli fulani wanduwa rejei jabo waloze sanction za kimila nansi rijuwawo kaya heni mna mji yafanye tendwa fulani ya ujwa ulawa kaka kenu wananyo heni mrumbaba yafanye tendwa fulani ya ujwa ulawa watu wamra uwandu washingiwa heni fami wafanye tendwa fulani walobwa zima ya ujwa fanywa jawo pourquoi zikao za mji mtu hansila kana sanction imanaye sanction inire ngwe hali inu hasibabu ka mwana yenda ya miti wa yaza yenda vrize mano nyumani shengo mji bokozi ntinongo za ajiri handani wajusha leji wafanya mkonso amba zanongora zona za ajiri nsora lezila rangule ongaro honso mkonso haina mwana mjini hunu ujenda haro amba yotsumba hajabanu hajafanya tonda rengema na hamlata zijulwa yemruonge na hukuma fulani haule da holongilo na hukuma fulani wandwenda aruma deba le da holi titilo nekende mrwande le da hona ani wandwa shawiriana haina mru jore ngamaliza mjihazi detourne manarono mru yambara ngamaliza mjitsare bano ezindu za hezika urejezo hao zenda atangabo za minyiha ngabo za njankutu ngabo za menyeha le gari lahe limenyeha zepnezi fuha kalijaka upatiwa yemruandu harengo zindu pia ziye hasibabu ambarandi harenge maliza mji hafanyama hakotsa hali beze malizo ngeare jezo zombo donc nganzo zikayo zikensi heni mru jore ngamaliza mji heni mru lola ya utsukurubio wana wanralo mjini ya tsanga mandao hau ya karmo medelo ya mji yemrueja hungu fanyo mashuhudi nge wajibu ya libeze malandu watsanga pia ngeri mlilemba hindu izozo mkinishiha yanga nina wahansu akatiba yemiji na mfanye katiba kansa tojo jwali kezi mahana mji na atofanye namna ya ujere za aferi zinu
haina mrujo misho mjini unabarwa hitwa hauhende mji fulani ndafanya nai ngarjo hukumu jao ubandra wasuliban badala yahe zikao zifanywa uzahe mahakamani sharia shilo hambaba lukuman ye miji na mwehense sharia shahanyu shakimendelo ya miji wazali ya rongo hamba zikaye wabanar jifanyili yeshana mfanyena mneka wandu pia ngwajo kama solidari wakubali shaiti toka malanga bo shefu wa mjile o maudungu joka hufa baje shefu wa mrimraji ya jende afanye reglement de compte be yakabano aparo johandu zangu alaba yebenga bondo tokansi bano atanu ndemna truba nubangu ni tubo handu huze nifanya zijurana zila nifanyia izonde zijiriyo mijini bwandu izonde zijiriyo mijini reglement de compte amane zanongoza kisiasa zinu mrungu lindo ya fungwa ya humbe mbanzi ya balaba he maudu ya kedwama na wahiyo nsi ya renge mruba he ya mfunge yabo hizo dezijiriyo na hizo keti wa haki ya kazi ikaye ebenge na mfanye jitihadi ye miji walo haruma karna mada inu restructure rifanye mikonsi ya miji ni wandu mlone zikauza miji na mtafadhali madema kensi mdrese mkonsi wa kimiji waheze tuabia zilo mijini hakukezo ndezilo zinjaba habanozi development mijine cha idingoni ezilio tuabiambi ya mijinge wanawe nusiku henu siku nga batungorwa landu hicho sai nule wanu wende wa shavire wafanya ndongo kao kabatsimbi ya wanikabambu haukako mru yani kao mji wansora le adimani bambu harumashe tondo washifanye famine ibidiwa wa dedommage ilati haki wala mro hitwa jumwema na mzimarala hitwa ilati haki wamro watilo haruma nyumba zo wazana nyumba yenda asisoma na wola ikawe mru munyumba yataka jarenda ndongo yata tinde famiyo shahari ya nyumba ende mrenda ngo asiswa hula eske nyumba irongo ayamba eske mwenye nyumba ila harongo hambane de asiswa hula puru kwa mwedo mwetemru halafu andu ajatsa he o andu wako inisiese nongozila ebala wakando ngondino dingoni mwe hadisi ya he famine imana yue foi kroze wa isawa yewe mrundo bemru yaka ujane fikira okaya na mwedoda honi hula mwede marenge famila mwitemru wala ndo wandu waono tsawa bami ngama boga bondongo dingoni rito uzijua banu ngama zoneleze banu kaba niyo humkinishiha wanduende mahakama wende wambilo kana mrejo mjine mde mahadisi yomkini sisi riparo kana mnama na tizamba banu association faina emana wabali wa hende ho brigade de mineur hende haka harumu anketi yabo hasubute milefa miyahe yabo wambio kaya mimi ntina mahakume na mirandaru haumfukare ngamina mahakume na minane na meka ye kopewa hangu kajenda arengwa hajarambiziwa minero habano mjumdunga nenzangu brigade de mineur kwa jakansi ya wadori la tisa wakati wamba association faina na mtawe ya feri yinu ni shemfu wa mjino mji na mwedema arengewa na anumwa bize imanabo lisani lokali nudongo kao imana toi ya sajwawe zo afanyao ya mzoezo anzao abukari naka ushindo aranjenongo banu haukari kwa mbar jol se de fami ya mana abdulumiwa usanto ka abdulumiwa donc banuga makatika o wanrujua warejete wa miloka mdema tsahema shefu wa mji haumade makensi kimjim hadisi mregeleze nongozinu yodoba hanamba ukaya na mtafadhali rifanyena mna wake taratibu za hatu badala yahe zahe sirikali ya gwanzima ye kamroa roa hito ajare ngwenda afungwa jafahami hau jami kiro shahata wajoko dolindwa wala wajwambengu la ukatsulaya shayabo mji wa maja hao mji wa zahaju wasango ne sanction hao nemana ola ye kaze nongozi jazaju ekawa kubaliano ka aikashe tunashijwe hadiyo ye faminge bidowe implikewa batijoka wasaba hajorenga mfano hawa wabili yaweka wakubaliana we faminge jo sanctioneo bano mtromro unu yengeba nunu haferi ya mji anzu haba hano mji pia wakubaliana Cyril Jolangani shambe somju joka bazim shanga mjokata ngabwandwa mjono kashe tunashinu kashi jack tahiki ngami sure certain waleka wo mjipiando alobo haribala wo wadui yabona ritao babo mjiwate bidula abo armale bafu haukaya kabati namna ya ujere ndongo hamada zila wake sanction za labwa mru zare mwagungu izozo hamba de maximum za tolwa mji yarditse na babi sizwale dahu za barindi ya babaha yele bavu yedimanina juhe wanjie waharumu mji wansorali ondewa menanketi o mazemfune mavamana watelazo nongozila warengwa hukuma zijoka mfano kabalaba haza nongozito hadi msorale zinja harume dimani yeke dimani wadaza shetendo shila kwa jajuhu yabo wasaidia haukaya sisi ramilo kajirani wala ukana kafiri kamna ujoka ansibo dimani mwono mji wansorali wafanye tuabia madazila hate mashefu wa mji wajuhe warenge mekroa rongowe washitika dukani izo ila sanction halafu mdaze maudu zijashi sumpe mji wabili mrudi mshemezi emanabo ya feri ya fanyi hayila
ya husiana nomro watularme mala hoyala ula wadondo wanjarme dimani haukashinu shosi semano nyumani zilaka zijajire dimani bahizlanga zijiro mala pia ngazirengwao sanction haukaka batimri ajo paro rehemu waleni ajo rehemu wonde hadu iwa madu wotoko bidi ya fungwa wahanda wondo pande uwo wanazoni tike mle harme suje yinu ebenge ngari habilio we harme dimani wa juhe le nsiya dimani ne juhe injiar mumji wansorale yende ya juhe sababu ya he famila hondo aneshetendo ashila warende bako ele manarende na iwala waba kwa jashi kubali nane kawa sedia ngabo hukuma shatsi ndazila haukema na waeka jatulwa mdwe manamshe sinobo mji wa mzinga alemana matu msisaba hanuma mfulama watamuamua hafendi ekaza mwe hadi hano tsoda marenge famia kamili mwirende na hali labahi emu mamalaha yo mwalatizema yesha wakawade wazidu wade balabo ndo fandu balamjo kahamba no inusija tsokobili nsore ngosi kwa kamili nsoyamba si haki na banunga bo msiba ukabanunga bo suje zinjibanu kao ngunari bo wakatirizi trete sha nsise fini ze suje rjo kodo ambaze nsuzununga mjo ushangaya gasari mwa situation kaongi onziro hakuwa kubwa komori ebengenga mzi arme suje yori laani rudiri tsahe wabulo anketi yaho wandu watenda shetendo shila rudi wajao wakena mna ya taratibu arme mijaba ha wandu wafanye taratibu za utsaha wakezika uzijodoka independent msane ni makadro mlarme miji mrenge devant emiji atule kezi wartibakar mandongo amale zenu za akte za kibarbare halin babo liwasuli hadmadaraje kao ngabo wajodo to azonode we ulana familenge ila famili njija pa mifulani ukabanu ngabo mijikao faminge tsingome wana na mji njoka mshema su ya jana zitwa za jokazi lala uharumom Johnson la demand wakbo landim famiti fami famiti fami hokanga bo famizilo na swibra shanga bo fami kao mazimazula ko jajoka ukubali bokongwa juawe mane fami wamba wowo wende washita kishande zitwa za ho wanadamu wakaufualebwe wevurizamu handu zao nonse kwa womndo izondi shawamba kwa jalaba mji bahomji warenge ya feru wamba sisi mji nderenda ho wanazijana nukwa nahenda mji warenge daawa yebo mji warenge daawa wenge la fami bokoba nungabo fami kao zo masho ngalfuwa ukanga bandu walo masho haruma fami wajuhandu ya warwa makupukupu wanjo malahoniho owa baba ompariso wa mumisirene ni mdware mwashononi yabo mlekeza umenye donc banoe kamlungu fanyolongo avant mdute ndato aliliaze konsekans rahashe tendashe jafanishi yebeka renderi pa watoto wende watae malaho ya lamro wamiza hamalizaho wanruala muamala wa mahayotso waza wanrualo wadi walo na malado bala walao yendo ya abisiwa yabonge jomkin hangabolo na la tension hajwapta sikajala ulange na zesindanu za diabetika jarema ulaha juhaka na dhahabu ibisiwa ulaka na duka langamia na maisha maziralo bonsi juu o wanruao si waongo ajofanya ijomkin hawatahema initiatori waka ushindio watoto wanu wariro hitwa sisi yabo mjuo sawa nisiha zonongozo pia kamjatwali ya shamtsofanya ngoko msaba ngama nzomfanye sanction ibengeza nongozi nina doto aliliwaba komori bayu msiba mziro na inumengo ninizo na hambaka indo dalilu yansi tsona sharia tsona rwande sao nyingani hununga mtsawe kanga na bao banu ngamtsungamba bonga sima opposant shensinge gender o bahi na ndimo nsinge gender o banu singa likubaliyo kakabati justice sheka kabati justice ye justice ya mkomori ye urumi yawa na ndogwa kimila nansi wan shaimila nansi rangon surazola tanalo karja paronezi tendo zinu naborika nabaya hatu warume miji wala bawandu washindana washinga wandu warenge malaho aya huzu warenge malongo ngabandu wenji warabazinduza malaho na indininga ware mwahitima wala bahada hari hata siuzi shomi jini shakarja parona akta madayinu na mfehemu no oui parce que baka wandu wazazo ili wakawalala minu ineri wa watu alianro minu ineri ngamodo matemro harmada ho wakandu walala wandu waduhazi namna mwana mtiti mzima ngemri hamma tamru yabo nyinyi badalahe mwana mzima ulwa ya hafa abo mjoka muanga donc izode zonongo na kanza nzambe ngamjua harme madabili ilinsike mle yesu jabili nde suje ajiri harmo mji wa uziwani harme uzio samahani harme mitsamihuli uzio harme mitsamihuli wajiri kafadziro wajao na zinu nizordi ngoza ambayo inu problem ya madezi zindongo za saza shavire harmo mji wa uzio mitsamihuli ya hadisi ya jiri ndainu
Omro ya tsobo telefoni hatamro hao mzadi hapo ha telefoni no hao atonerve hatamro dahoni hode sandwichi anu atso imanga wangali yao nevu hata hiso nilalale muhatu sikano kwa lasina nilalale muhatu atsuko wangali yata uise emba nyumba ise mwishi ya Bakomori woyimna mana msheka o zinformasyon na sanazi Parisa ni wandu mjini uziyo ya mitsamihuli woyimna mana msholo na mahakume na minane uhisabula mahakume na minane huenda mahakume na shenda yemna mana mshewoyi mzazahe haya hunulaya halolo ya mrumenge hunulaya mbabahe mumjini ho uziyo mzazahe muziyo ya mitsamihuli hahuli wa iPhone 17 hairewayo shola mwana ijai mparihani hokaya ngena mwendo ekao tsindo wa kawaida ekaramba mwendo tso wa kawaida bamrujo abazinji ijomkino hokaha le ukansa pi habaka tsanza pihe ijomkino hokaha le kadoro hoda hona bangu roho ijomkino hokaya baha bidiendele kodi haunge universite katsuhenda ijomkino hokati lwaru mashanda shoso nyakatsu kiruhenda ani ndongozi njishaze ndongozi jifamiliarize haruma mdomro jina na ndongozi ndwaji yefami walowona ye warenge telefoni yahe waikonfiske hana mnayokaya wamtubise yangani wakahumnika hukma wamboho ila iPhone 17 yahahi ili ya jobu nguzambabi zila taratibu ya lonizo za huo mwendo neze twabie kaundo yafanyao zenongwe mana wo yafanya le jawabu ya lini kao wa mzaya dalinu omro ya tsobo telefoni hatamro hao mzadi hapo ha telefoni no hao atonerve hatamro dahoni hode sandwichi anu atso imanga wangali yao nevu hata hiso nilalale muhatu sikano kwa lasina nilalale muhatu atsuko wangali yata uise emba nyumba ise voilà ngamonao zenongozileli zazidi silala siladingo baba anukaya vanunga bwandikao zenongozinu zonziro haukayeka mruhaja hafanya akti hamada ila tsailango wono wewe ngaona telefoni ngaonda wawechi hujaho nde hutsongeza abaha wanrupia wa sanksionewa paske womro wa utia wende hu sanksione famia haho wetsindo lalonda ni hula weche zengamala zilobala zilati zaho bo mwana ngabondongozi njikao vanuwewe sanfu wakatsa usaujitole mana zenongo hanyu wafanya iliwa ukorije ngazi provoka akoli bo mwana hukana hila paske ke jaki ruka yangalal hakika mwanango bo ha telefoni mwanamshe bahibo mwanamshe wa mahakume na minano da mahakume na shenda yabashe tondo ahunda ufanyo dahoni do hendande wate mrohandu zaho yabo hundu faidendi yaba hangojo kaulalanda yebanweta abutsinda we haukawe rarango ngetsingo bidiwe parisobe ho polisi banwe hatawa nsujo kasa honeha shabanu yanga bidoni sajo pariso deja ye mwana yatsobe ho polisi ende ala le magobani haukawe ibahe afanya juma zino ananyasi wansora ali wafanya haukatoi hatam rohandu huze mwanamshe botsola mwanamme delenka shayamba mwanamshe azolani mbaba na mzaze yahima belolo amalezi iPhone tswamba ngondo wake ajano ndo watu haduza homdo tsayula bahomji waele wa ukaa ngari honsi yoke karizimi yabambe sabo rifanya namna ukari fanya irumbi na banu izo nizo na hamba uka c'est pas évident yabo ye video ka partage ye famille do amruma ngaba jwa bashe mjoka muhile daho ebenge mano ya jodo tsahwa ngaba amba ana resilience ibe ya jawon ka ya tswamo ya fatswa moahe sha ekujono kabo hangamiza zinji yeke iPhone kama labo saibi kuna unikwayo tena na mguna nzeke iPhone konda ni hula yibi yembabi zango zaho zibi haini mbendu yaho keko daho ni hula abo yibi yeku jono kayo hambango ndo wafanye ndongo usanctione honde wawe wende watende wajisanctione abango jola lonziani haungo jonda lale magobani gojo kana ngonzi maboke na siri moja au gauni mojata na kabwa moja na kiloti moja yebala hundu ndibo wafanya zila bomana inde maneka ubakomori na muono kaba nusari wasula madaraja yensi yozo ronga ubanu kamtsuku bali madori dunga
kamsahao shando wa johaba nungarishinda nao rede ya rambe jau shazi nuzilona faida holi hondo bano nsi ya waswili ya ukarike badzimarenge sanction izondo konga mzono nziro kwandu partage no yensir sarwa sular ma situation ziro ba Komori gasi haruma situation ilo nziro banuze suje zino abahanga mzisepare na mimi ngamjoko bwa numero banu zensuzi jozinu ijokande numero mahususu ya heze nongo zinu za hemi pango ya hatu yinu amfikiri bani na 3 jours au une semaine plus tard haukaba hangar jodo fanya namna ya usana risedie hamadeze paji rido fanya mipango mahususu anduwe nga mrongo banu haukasatsele wakaya ze sujendo nizo makati ya mwisho ya nyabidinzi trete ikaora hata njawasuli nizo shabanu ngarandi sao ndio na wajibu nifanye namna yokaya ridomete numero en ligne wakomoresha wiriane manaze nongo sazifoto ha ye delinquency serenge daraja ya mvui kao nsujwana mnarjo kaufanya hatarishinderu wasili shaye situation sayi ani Malaysia sarifoto ha Malaysia manamshe wahuli wa iPhone nema para waho walo Ulaya waherea uje wambango sanksione wabango na mwendo muyi utosubutu juhorenge essence na ibirituto handuze mrata livua papia ila rongo nziro ba Komori boyambola mna mana msheshola simana me unumsiba wari hunda ba Komori ngasari ma situation zero ebenge kwezi wa Komori tikahanzani jeri hadisimbabi harumaze madambili zinu nuonese harumu mji unua jauka na babu heshawiri mwana olatsa hwa baba no magobani ngabo wanashe wafungwa iliende yafungwa bahe shariti bakibanu ridoe hazeno gozinu noka ya hewe bwa Komori hewe makati ya mwisozi ndio nao ngizo nziro ngarifanyo mchezo na banuze nzongo sazishavire risaru wasuli harma daraje kao ye Komori ngendo hule bwa Komori hewe inuti twabia zenongorizo nawe serikali ya gwanzimenu ya daza wa Komori wasa wahanga pia ensiende zinsilizorado ziwo na nsima afakatsuliwa yensisa ijatwabia nziro nizo kajaja sababu ichoti nongozi do uadui wahemesha hem Komori bo yaminyiwa yareje ibwa mnankuhu ngarisona ibwa Komori na karja zombea sirilo ulari duzu hanga sibanu ngamonao zenongoza ajiro aeroporo jana za hoa nduenda ze valizi za vulizi wani mru balanga bojo ba valizi za mananya banaba hunu ngabo anrajo kama male watsodoro valizi nruvu bokwendo aeroporo ngajore ngazamana nya wenzao ezila ngendazi woritawo mna diver ezila ngendazi bizenongoza ajiri jana aeroporo abahandu ngala aeroporo 18h yo avion ndora ngumi dina ndora ngu 13h nomsaja ajauliyo harma aeroporo akatamanda wunu andusofanya ba structure ukaba ngarjoka ujilwani wandu na rundenzia ya usana ri namna wananyasi wasimbu hao manga wejahunu wabangu ajuari mvumzi notu uvumzi riwale jembabe situation sha esi nunongo ndinza nongo zirundawo ebenge kwezi wa Komori satitimizize nongo kaudo na kanzanzambe ze dakika zangu sazikule ngamzi yoban lijelo na nahari mamada zinraji na utsaso ameka rongo anai wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.